Ukukhala sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe ehamba phambili kanti-ke bengikhumbuza ukuthi lami igama engumfeza kuNtuthuko wakhumala kanti-ke futhi ungangibiza ngaye lasbon amagumede ngoba vele ngiyilasbon kweza kwethu ngiphinde ngikhumbuza ukuthi mangabe usemusha la ekhaya ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare ungasali entweni bafethu niyazi ukuthi malesikhathi siniphathele indaba ehamba phambili lapha namhlanje ke iniphathele udouble tint insizwa ungizwe umfokamcuno kanjalo nensizwa uPhungalenja lapha sibonile ivoice note esekhuletayo enkundleni zokuxhumana lapha ungizwe efaka zonke enyameni lapha kumfo uPhungalenja ke lapha ekhala ukuthi uPhungalenja bamhackele iFacebook page yakhe ethi phungalenja.com kakaze noma uyena ungizwe wase send ivoice note lapha akabanga esapholisa amaseko ungize njengenjayelo ubese eziphendulela kuzo lezi insola sola uPhungalenja ukuthi uyena ohacke ikhasi lakhe la ku Facebook kodwa nje ngingandi kakhulu bamba la hey wemculo ngithi mina bangihackile lapha ku Facebook page lami wephungalenja.com balihekile manje ngivule linye lapha Phungalenja TV akuwena yena ongihekayo ngoba ungangifuni nje South Africa kayihlo Ziyakhala ke manje wena siyingayinga wena wathi kaManazaretha wasukela abantu abangasukela emva lokho wasubona ukuthi ugaxela wasushiya isihluku walekhathi ushiya isihluku lesi ugaxeleke manje awusaziwa noma uPhungalenja noma uPhungalimdidi noma uyiNazaretha angithi yabo ngoba manje ke uvalo lakho lokusaba ukufa nokweyisa kwakho akusahlangani manje ngicela kungasanganeli ke kimi mina ngihlulwa ifoni nje lengiyiphethe uma nje bangisendele voice note ngipresse kwashona phansi ngiyethemba ukuthi mangidedela kuzoyihambela akukho kunye engikwaziyo ngingakwazi ukuzoheka ama page emgodo yengenamsebenzi walutho useless people then you can tell me that I'm hacking you kwaleli gama lokuheka angilazi ukuthi lisho ukuthini. You are lying to yourself and you are lying to me. Lies, you freaking shit.